Barabara ya Kirinyaga guthii Gibugu mwena wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga yari kiraniro kiairwo aikari a Kirinyaga ni President Uhuru Kenyatta hindi igongona ria gucokia ngatho ria Governor Anne Waiguru riria ri Minister wa thirikari cia matura mwaka wa 2014. Kwigucia gwa kurika kwa waki wayo ni kukurakaritie President na gutuma thirikari ikaje kandarathi ya waki wayo na kandarathi no kuheo mundu ungi uria gutigirira ni yarika. Andu a Kirinyaga ni njui ndina thire wanyu na ndi kwenda kuma haita mwirite ni njui ndina thire wanyu wa barabara eno etiguo oro ni ndamwireire, lakini sasa huyo contractor tumemuondoa. Tumepata contractor mwingine mkubwa, an international one, na najua kwa siku chache sasa atakuwa kwa hii barabara, na mimi nimemwambia ahakikishe ya kwamba by end of next year ningependa kurudi hapa na tutembee na hiyo barabara bila vumbi. President aritici hindi uhiki wa Governor Anne Waiguru na wakiri Kamutho Waiganjo cukuru-ini wa muthingi wa Kiamugumo, akiuga no nginyagia waki uthi na mbere niguo aikaria matura maya magunike. Na tufungue hii Gicugu, watu waweze kufanya mambo yao ya ukulima, ya maziwa, kahua kanyu na machani, mulime mukimenyaga barabara yanyu ni njega etiguo. Ni barabara ikoretwo na ndugamano nene kwa ihinda gatagati-ini ka aikari na atongoria mathurirwo, o muteti akienda gukama na thara wene. Ene ciuthi cia kamari nao ni morotetwo, Uhuru akiuga no nginyagia matindikwo kuriha igoti riria rikotithia gwaka na guthomithagia unduire wa Akenya. Kwa hivyo wale ambao wako hapa, mjue mimi ni rafiki wenu, napenda biashara yanu na muendelee, lakini mtanigawia kidogo ndio tuweze kufanya kazi hii ya kusaidia watu wetu. Kana ni ati aidui etiguo. Uhuru augite no nginyagia ruriri rucokerie rwi mukaro na gwikira muthingi wa njiarwa ciaruo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.